Biyag di tao. Biyag di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Oh, si kamat ganti masabat ko na napinang. Sa dino nga iti papanam, ay ko mapanak ijay ilay. At dangamin na patag nga si kaswa kita. Kasta ka di? Anya nga dayta. Jay may papaan iti maala day di asawa. Ha? Maala nga. Maala na akwarta. Nabayag nga minan a miyembro day di asawak iti may sa a kooperatiba ijay ilay. Isu nga iti pimusay. Ang damat kas, naawat na. Naawat ti pamilya anapanawan na. Kasta ka di? Nagsaya atin nga inana. Ayun, imbag lang adda pagbayad may kadagiti utang may idipimusay day di asawa. Napanunot ko lakay. Anya nga tano i-member ko mat ni tatang ijay ko nga aday jay ili. Ha? Ngamin, naibagan ni Nana Pinang kanyak. Adakal ka no tikas, anaawat na. Kastaya? Wala kay. Iso apang panunutak, no kasano nga i-member ko ni tatang. Itikas na, adamot maawat tayo akas, no bilang lang. Anya? Saan matkat nga idaw-dawat ko ti mapasama? Ng pampanunutak lang. Ngayon bagla makatulong kada tayo, no bilang lang. Nagsayatan nga ino dan tumot maawat tayo dakalagatan no bilang laang, manang. Shh! Ang mga nagdamakangagkan ka. Di ka kadi madanagan. Siya kunti makamu amang i-member ka ni tatang ije ko. Ay na, agyaman ang ading ko. Awan anyaman na manang. Ay, ikarigatak dagsapol iti pang miyembro na. Ang kaputanam na makakadakkel ti kasukat dayta. Tatang, apa yang nakarumanan ti uyak yo? Ay na, ngaraw na ka. Di pa namin sa nga. Ay, kasta ka di tatang. Ay na, pasensya kayo. Tadi ka nasarsarungkaran iti manungal daw. Makumiko mang iti trabaho. Sana parikod na ita anak ko. Ay, wag gayan. Imay ka din ni Manang Sandra nang sarungkar kada kayo. Awan mat. Ururayak nga raod. Nga daumay. Uray may sakadakwada nga mawan mat. Anya? Kakapsuta ka na ka. Diyak kabalan nga gluto iti kanak. Di nakmud malagi pa ni Manang Mao. Ay, una yun ni Manang Sandra. Awan mo't pakakumikuman na ita. Alam, hindi naman na mapanunot nga umay nakikitain do kumusta kayo. Alabay, anyo nita tata? Di idan pilitin, no di da kaya ti umay. Anya ka matan manang? Awan magam aramidam dito balay nyo. Ano mapa, di mo man lang kumusta ni tata? Ha? Amuyo mo na nakapsutin. Di nakabaalanin tagluto iti kanin na. Kan amuyo mo at nga da sakit na. Ay na, di nakman pagsawan iti kasta si Kajon. Amumat ama kumikumak dito istormi. Awan agbantay no rumwarak. Iso amawatam kumamat Samay sa, basol matla ni tatang tanatangkan ti ulo na idi saan amaanawang agsigarilyo. Anya? Wan, ibagatay na bidot ni tatang. Ang aman niya kay kaamatay nga ron. Manumat lati may sa oras, asarongkaran nyo ijayan na. Unay kan, manang? Ay napasensya kan Jun, ngam talagang awan oras ko kini tatang. Manang,
Addan kwarta nga usarin ni tatang. May member tayon iti day Jacob. Ay na, nasaya ato kas ading ko. Kat, kaano ka nga rod amapan ijay ili, Tessie? Inton bigat mo't lang ah. Sana bale. Adamat ka datayo dagiti papeles ni tatang. Iso asaanan na masapol ang mapanak pala iti ayan na. Ay, katun sige, isaganam nga rodin amin ang mabalinda sa pulan ijay koop. Itikas na, mabiit ti proseso na. Wen manang, siyak ti makam mo. Nakapsultak. Kasla niya akong kabailan. Di kay kumamatag sa iti kasta tatang. Ay, abam na Sandra Gantise. Itaray na kumain Diyos. Bidol! Tatang! Ang dari mo adara, itingiwat yung. Ay, mabitlaan! Agayabang iti karuba, ta ipanda kayo di ospital! Awanin! Saan pa yan ang idanon ni tatang di ospital? Ang nabugsatan di anges na. Ay, talaga sigurong agpatinggalaangan di tatibiyag na. Ikan lakay mo't nga minang ti amayaw. Bayaw! Ha? Ay, nasa nga tayo may kayo. Awanan ni tatang, natayin. Ni tatang, akabwis-bwisit yung una itikabsat ko. Ha? Awanan ni tatang, akanayon yung imutan, kinungtan no umay di balayo. Diyak man namuno niya ti mariknayo ita. No pakaragsakan nyo ti pupusay na, wano maladingitan kayo. Bayaw. Di ka kumamatag sa iti kasta. Kinapudno na, nasakit tinakim ko kada kayong agasawa. Kaputa ini si bibiyag ni tatang. Pasig ang kakasakit asaw timpang pangagyo kang kuana. Anya? Iso nga itatawanan ni tatang. Sabay ko mata maamiris yung amin dagiti saan anasaya at ngayon pakita yung kuana. Ay na, tatang. Apay ngaya pinanawan na kami matan. Tatang! Anya ita manang Sandra. Awanan ni tatang. Diyak maawatan no anya ti kayat asawan dita panagsangit mo. Ang sangsangit ka iti sangwanan dagiti tattao. Tapno ka di ipakitam amaladingitan ka iti ipupusay ni tatang. Idinto ta iti si bibiyag at kaaryak yun. Ultimo makan, yimot yung kuana. Medyo natin po. Di ka kumamatag sa iti kas. Ay, mabain kayo amang dagiti tattao. Ang hindi kayo mabain iti dayta, gapo ta iso ti pudno. Ugali yung daytan eh. Iso adi kayo kumakundi sangit dita. Gapo ta kas kailag drama. Anya! Ay, Sandra. Adala ko madamagag. Anya day na. Manungay ti kas ana itad ti kuop kan ni tatang yaw. Shh! Di kay natagarin na. Ang mga nuad da makangag. Daka na. Ay na, jaklaim pagarup akas jay kadakkel ti maitad ti kuop kan kuana. Ay, kasta ka day. Ay, kahit nga saya at nga raud. Ada maibayad yawn kadagiti na utang nyo idipimusay ti amayaw. Ay, saan ang mabali na pagbayad mi ti utang dayjay nana? Ngamin, da kami kiniading ko ate si tinangimiyembro idi kini tatang iti koop. Iso ada kami ti mairanod. Nadamag ko adakkel gayam agatatin na itad ti kuop anak imimbruan day ti tatang. Kan, anya ko manudakkel, awan bibiyang mo. Anya? Da kami tinangimiyembro iti day di tatang, iso asaan ka makibiyang. Saan na kami kibibiyang manang? Ngam para kanyak, nung mabalin la kuma, tumulong kayo amang bayad kadagiti na utang idipimusay ni tatang. Kay may sa, amumat akurang ginaurnong akwarta. Ay kat makamo kamatan Si Kati ad-adda asao idi nakamasayag day di tatang. Ita, nadamag mo lang adda na awat ni tatang? O may kagkid daw iti tulong? Anya? Pasensya kan, John. Ngam awan maitulong ko iti dayta.
Ay na, kamaudyanan na. Napadakkel tayo matlangan dayto store tayo. Uwan nga ron manang. Ay, dakkel at talaga tinaitulong di kwarta nga intad di ko. Di ka na tagari ating ko. Ang mga nada makangagkan ka. Di oray man, anya ko ma. Ay na, dito lugar tayo. Datayong tima ko na financially stable. O ala, isimpam nga ro din dagiti pinorches na. Itikas na, maayayo mat dagiti umay gumatang. Gaputan na puno dayto istorta. Uwan manang. Anya, pulaos asaan anang ibingay da Sandra Kentesi iti kwarta kada kaya. Ay na, saan nga ron nana? Ngam, ayos lang? Ay, oo na yan dagiti kakabsat mo. Dakkel agat aday jay. Di daman lanang tad, uray manula kuma. Imbagla pang nayon yumat nga ibayad kadagiti na utang yaw. Kuma, ang mawan mat. Anya nga'y tinangar-aramatan da. Nadyak agbidot. Isuday dyan tinusarda ng padakkel iti istorda. Kitaan nyo, kilat adi makal. Ken may sa imadutilako da. Anya, Kanadamag ko ang nagpuunan kanon ni Bayaw Peter ti daduma. Iso apanggap namanan ti agardin. Nagpaarami da pa iti pegri. Iso ang masigurado pagpuunan da nga agtarakan iti baboy ti daduma. ay pakawanam. Una yun da Sandra Kentesi. Apay, di da nga tamapanunot. Adakas tagbalin nga agom. Ay na, jakman amo kadakwada. Tanagtured da nga ramid iti kasjay. Ni, apay dagito ila ko ngayong kabil mo dito iigid, Tessie. Nagadumat dagito eh. Kwa manang. Inurar ko dagita. Ta saan mo na mabalin nga ilako? Anya, Expired dagitan manang. Narigat mo't no ilako. Ang mga nagsakit ti tiyan dagiti gumata. nagsayangan, sapay nagado. Anya nga rod nga eh. Nasaysaya at nga ibulungan na. Narigatan. Ang mga numakabasol tayo pa'y. Nagdakil alugi dayto eh. Sapay madlaw ang mabilbilangan dagiti umay gumatang. Sana kas itisigod nga agsasaruno. Uwan nga rod amanang. Kunaklano siyak ti makadkadlaw. Oray mat kayam si ka. Ay, ala, ingkag purchase. Tapno ado ti ilakot na ang makita dagiti customer. Ne, si kamad gamti masabat ko, Bayaw Peter. Ha? Wen, nagapo ka di bangkag. Kasta ka di? Oh, kumusta nga dagiti mulam anateng? Ay, dangarot ti parigot ko ito, bayaw. Apay ngay? Kanayon kumot nga sprayan, di mulak, kontra iti guys. Ngam, no kaano nga, umadan iti panagapit ko. Adumot tantikin ng tigas. Ha? Panag ko na, kaslad, ado jikin ng tigas, ngam ti maapit ka. Dakkel, pan nakalogi na ito'y bayaw. Sapay, nangin na tinatang ita. Hanggang awan sa amot ti maapit. Anya ngay nga rod Bayaw? Talaga akas ta ti garden. Numaminsan, tiyamba. Numaminsan, lugi. Waday swerte, waday malas. Ay, kasano dayto yan? Apay akas tumutin ti mapaspasamak. No kaano ang mabalinan nga ilang ko dagiti buryas. Kailaat matan ang maininot da amatay. Uwan nga rod amanang. Ayos lang. Ado pa'y mat kwarta tayo. Gumatang tayo tumanit sa bali baboy yun ah. Iso ti pagbalinan tayo at akong. Anyang ado pa'y akwarta mo ti bagbagam. Manulaangan ginabati nga igam ko. Anya? Ay, nagigidan matan dayto amalas. Nabankrupt dayto istor. Gaputapulos matan nga awan umay gumatang. Ita, agraman dagiti tarakan tayo. Ininot damot na matmatay. Uwan nga rod amanang. Apay nga tan. Anya, dayto lang. Duang asa ko tinaapit iti imulam anatang. Wan bakit? Pasensya na. Nalawang ang peso di bangkag ko, ngam inigus mo ti mulak. Anya, Kanayon mo ti pa nag-sprek. Ngam bisulat ta. ay, anya ka din dayto ang mapaspasama kada tayo.
Kanya nga ron nga ba kay ikararag tayo asapay ko matay talada ito. Saan ko man na maulit. Kasano tayo ngay? Kasla nagbiit ang naibos di kwarta ang nagpuunan tayo. Sa dino pa'y nga iti pangalaan tayo, iti pagpuunan tayo manan. Bakit? Apay nga da ka mo tan diti kusina ang nakaululiman. Rabiin, ada ka pala dito. Ha? Kasla na unag ti pampanunuto ma. Lakay. Mapampanunot ko. Iso siguro akas to iti mapaspasamak kada tayo. Gapo tayo inaguman tayo di kwarta day di tatang. Ah, Naamiris ko apod no di imbaga ni Nana Pinang. Ama di nagbalin nga agong. day tamat lang tinapan iti panunot ko bakit? Imbis ko mga itulong tayo day a kwarta. Tap na mabayadan amin nga utang tayo. Gapo iti ipupusay ni tatang. Hanggang saan? Tayo naguman tayo. Business asaan Apolos ang nagklik. Kanya ngay nga ron. Da tayo tinagbindot. Aklunan tayo dahito apan nakalugi tayo. Natay dagiti tarakan tayo. Na bankrupt ti store. Awan nagmamayang timulak. Umdas siguro day tantap na makaamiris tayo. Wala kay. Leksyon daytoy kada tayo. Anya. Mamati ka itan kanya. Sandra. Wana na. Pakawanan na ko ma. Gaputajak pulos ingkan kano dagiti pamagbagayo iti kanya. Pakawanan dak nana. Ay na, saan lasyak ti pagkidawam iti pamakawan. Nilaunay John akab sa tiyaw. Wan nga rod nana. Ngamjak pa'y kayat timapan iti ayan na ita. Gapot ang mabainak. No naagum ka, may rubo ka. Ngam no naparabor ka, rumangay ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, di tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka no iwaras da libre abagas nga aggapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. May kantayo amin abu barangay. Perhead ka no ti pamay anda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayan na mapan nagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka na mo na yan. Awan bagasan. adamat kit di. Ngam isupay tigatangan ta 5 kilo ka no ti tunggal tao. Iso mapantayo kadagiti duwa nga anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapan nagpalpalama dita. Awam mo dakas na numapantayo. Basta di kay mapan. Di ka kadi makawawat. Apay adi kay napan ni barangay hol nga ay anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabayin manayin. Win amamuyo mo tan di manugang yo. Ay, unay lakit din na ya di asawam. Anya ko matipagbainan na kat pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na nanang. Ay, unay na ya. Kas jaymat ngamin di asawa. Panagrik na kat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tainla ko namot amin na nasanikwa na atawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak nanang. Sayang, tawam mo ti pakakita ni ti tawid na ngayon laklakon Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho nanang?
Awan sa bali a pangalan na iti pangbiag na iti pamilya na, no sana iti paglakwan na iti sanikwa. Agkatita, awanan, naibusan. Nanang, kahit dagdagan mo nga may ngagtrabaho tanay. Ag-eskwelan tun dagiti duwa nga anak yaw. Awan pa'y laturnong yaw. Ungtanak na dagdagak nanang. Iso na saysaya at lasya akong dagtrabaho ngam ti iso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa'y laragiti anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron anayruam iti trabaho ni Benji. Papa nakigibang ko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kaya ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Lang! Kurang data Ano pa ti babayadak nga bills tayo? Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Yakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Ta imbes sa pagbayad na, ornungan talangan ta pagkolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga yung pantay di private tapno... Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan. Kabalan ta pa'y mat nga pagadalan iti privado ti anak ta. Uray pay. Ornungan takit di ti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y nagsapul iti naimas. Tapno daras sa makaornong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apa nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat ko lang, lala? Kunak, sumra ka kababaunan tabantayam dagiti duwa nga anak ta. Ape asumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma. Trabaho mo't day ta. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasan o makabayad ta iti ado nga utang ta. Basta di ka mapanagkatulong. Kamabain. Anya? Idi, da kami ita da babaunan na. Ita, si Kaagi din ti mapanagkatkatulong kita. Idi day ta Saan ita? Ore bay! Basta di ka katulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot nga wan adal ko. Agpadat ang awan na ilupas na. Ay basta di ka trabaho. Bantayam kiti da kita nakta. Babasit na pailaan. Ngam panawam ida. Agtalinalad ka dito balay. Birthday. Imbayag tao may Kuya West ti sayang kat ti simbahan may a free medical check-up. Libre na ito. Bangtinda pa iti agas. Ay saan? Tada private doctor mi, tata. Ho. Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapol a pribado a doktor ti pagpa-check-upan mi. Taadamat kwarta mi. Ho. Ay, kastaya. Sige nga ro, Benji. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Tatang. Renjay. Pinalingkik ita dayta. Paggunwaan tayo, tapno da si Daniel. Sana nanang. Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay kat pinalingki mi Ne, alaki Ado ti din. masita iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Na Ay, amo konti ugali da manugang ko. Uray awananda, ibagbaga na ang aglaplapusananda. Ay, una yan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dang itisan ni Kuan ay patawid kan Kuan Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan iti probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day di adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Ha? Alan Awan pa'y makukwartak may. Kasyan na kadi tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Intamanganan iti restaurant. Ilibre ka.
Rico, mabalin nga i-take out ak ta asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ng isuda saan? Ay ket wala, Ryan. Agyaman na ka. Amok ngamin asaan ka anaimot. Ta managsimba ka. Agyaman na ka. Nailumlumak ngamin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa. Uwen to, tata. Madanon to dayta, akan ito. Di ka lamang buwan iti kastang aramidem, Ryan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't ang nagtakaw Nagpailibre ak lang, mate. Wan angam, adamat kwartam. Ang kakatagpalpalibre, tan. Madlaw na pa'y ayangad na kwarta. Kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klaeng. Madlaw ayangad na kwarta. Wan angam, panang loko ti kastang aramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakes ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano numamuan da nga adugayam tilugan mo? Ay na, saan dan to amaamuan? Ta saan da nga mo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno daras ta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton bigang. Ta agrimit man ang dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimay saa. Barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Adan to pa am Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimay saa makamo ka. Da kami kadagita anak ta timapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Inak umutang ijay store. Saan kay J Store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ipagada amang urkurangistan. Kat pudno matamang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay kangarudan. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di tapay lang nabayadan dagiti utang takan kwa na. Uray inak day jay, mabay inak mutlat ta. Isula ka na yung tipagut-utangan ta. Kat, aganos tay sukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga oray adon ti utang ta. Benji, Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon subyan dagiti daduma na utangam. no palubusan na kumangami ngagtrabaho, di saan ta kumangagut utang akastoy. Babasit pa'y lang arod dagitan nagta. Napusot mo tan tiburidek, mabalinan na ibati. Basta di kag trabaho. No kunak asaan, saan? Di ka lang mabayanyag kat katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanyang ay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasa uti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am mo di asawa. Akit padasam latang awisan Barang maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti may sermon ni simbaan. Mayat kumano denggan ni Benji. Tamayan nato iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Barang da kayo ti denggan na, nanang. Kumusta nga pare Benji? Kastoy, ayos lang tamat tibiyag. Na-progreso lang ta. Imbag man, hanggang siyak, kakasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Ne, apay nga ay no siya, jak itulok, amawana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Wana. Di talaga yan. Nairanamat nga dapa pa na kita. Jak makapan ijay bangko. Jak makairwar iti kwarta. Awan nga minigam ko ang kwarta. Nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda. Ta pautangan na kuma, pare.
Ay, apag isuk ko Ngayon, nairanamat nga ron nga da papanak, pare. Ay, inton, maminsanan na. Sige nga Rod, pare Benjay. Papanambanin na ya. Apay nga inal daw arumwar ka. Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang Wen, bantayam dagitanak ta. Awan ka nun tayon, isong agdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak ama isublin tao, tinapo ka kinabak nang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo't aksyon mo. Anyat ko nam. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagitanak ta. No kasta, inlimod mo ti panakilablabada, anak ka. Wen ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardangan nak. Ay, unay lakit dinaya day jay nga asawa. Lakay ton ngam di pa'y lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wen nga rod Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapom lakuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan dang amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Patsya ka makapanunot tumot laang di asawam. Kagap-gap medya doktor, Ryan. Aguyak kamatan, bakit? Saan lang nga siya taguyak? Uray dagiti anak ta, agurigurdan. Anya? Una ti doktor, kurang ti sustansya ti bagimi. Kasano katawan sustansya ti kankanan me? Tadi kamat mangiba ti iti igatang iti sidan, no kas diya nga rumwar ka. Ako Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti urnong mo. Ta, naimpet ka nga rod. Ngam nalabos matar aramidam. Tapati pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumati pangpangruna tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta ti mas napatpatekan ka? Kanayon kumat nga ibaga data. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka, lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Apa yan ngay? Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam ngamin aya. Apa yung marabyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Nagtrabaho ka kuma. Sa anak ko maamaparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kan pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na ita kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di ka agbalbaliw. Amangan no pumanaw kaming kadagiti anak ta. Saan Bakit? Ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na kuma. Patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunin ti pride ko. Para kada kayo pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit? Kararag kan panagserbi kini Apo Diyos ti kabilga na pundasyon ti maysa a pamilya. Kumpet tayo iti namarswa, tapno agbali na natibkar ti buklan tayo a pamilya.
Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag. Ti tao. Hello, papagayam na imbag nga oras yo amin. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dispensaran yon papagayam, no italaang manan na maka-upload ti pagayam yo. Sa bali manan nga episode, ti sagot mi ita kada kayo, kat mani po di ti part 1, naging kay ti part 3. Ngam ti ingkam ipatangatang ita, kat ti umuna paset, wano part 1. Ti pakasaritaan, ana pauluan, dagiti ulila, nga aggayo. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Virgie, apeng agluluwa ka? What? Malagip ko lang amin tinapalabas. Tinapasama ka dagiti dadakkel ta. Friend, Kaslang pupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang ni nanang ko. agpada ta friend. Agpada ta iti marikrik na. Agradwara ko ni iti kolehiyo, Ivy. Nagsayaat kat kuman na si bibiyag pa iti inak. Tapno maimatangan na ti panagradwara ko. Babaan ti ado at tulong mo, Ivy. Agyaman na, friend. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata, friend. Agpadatan nga ulila. Iso adata nga rutirong bagag tinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Best wishes, Virgie, my friend. Ay na. Thank you, Ivy, my friend. Oh, adto iti diplomat. Sikat ti pangisagot nak iti daytoy. Thank you, my friend. Patpatgan ka unay agayim ko. Patpatgan ka mat, Ivy. Agyaman nakmanan. Jak tumao mga agyamyaman kan ka. Tano saan aga po iti ado a sakripisyum. Saan ko ang magteng ti kastoy. Saan ak ang makaadal. Adun ti utang ko anaimbag anakam kan ka, friend. Di mat nagsaritaan tan di maipapan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mati sumublat nga agiskwela. When Ivy. Iso adi kagyamyaman, ta siyak tumot ti pagadalam. Talaga akas ta ti aramida, friend. Alakat good luck ka data adwa, my friend. Okay, agawid ta nga rodan. Agur-ura yung ti landlady ta iti boarding house ta. Nagluto ka no iti pagsasangwan tayo. O sige nga road, friend. Pagyamanan mi met dagiti ado a bendisyon nga ipapay mo kada kami, Apo. Daytoy nga rod ti dawat kan kararag mi. Babaan tinaga ni Apo Jesucristo nga Apo kan manupot mi. Amen. Malamangan tayon babalasang. Pasensyaan yun ti basit alinutok. Anya abasit, nagadunto pa Nana Flavia. Basit la dayta. Dayta na ti regalo kan ka naggraduar, Virgie. Agyaman ak Nana Flavia, nakaananos ka unay kada kami itigayim ko. Amok akailiw yun ti maadaan iti ina. Iso ano adda parikot yo, babalasang. Di kay agbain nga umasidag kada kami iti asawak. Nana Flavia. Oops, awan tag sangit. Sango ti grasya tayan tayo. Ay, hunay kayo lakit din nga ubing. Balalala, mangan tayo kit din. Agragsak kayo kit di. Maudin ton ni tatayo. Ta sigurado amarabyan manen asumangpot da itay. Napan manen si Mukmon iti arak di ta kaaruba. Virgie, nakalpas ka ti panagadal mo. Aklunan nakmat nga taytan. Janos. Awan mo't nga tanti pambar mo.
Janos, adda pa'y responsibilidad ko iti biyang. Anya? Di gayim ko tinang paadal kanya. Iso nga itata nakaturpos akon, tulungak matigayim ko, tapno makaturpos mat akas kanya. Santa pa'y magngagasawa, no bilang lang. Agayan ayat talang. Tanong nakasagana kanton, apa ikasar kanyak. Isunton ti pa nagsimpata. Ha? Saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti makikalay sa kanyak. Iso ha, please. Aklunan na kuman. Janos, I love you, Virgie. Janos, I love you, kunak. sige man lang. I love you too, Janos. Agyamanak. Promise, di kanto paldangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Friend, nakapasa ang iti board exam. Ay na, talaga na ayat unay ti Diyos ka data, friend. One friend, agsapulak adagos iti pagtrabahwak. Tano addan trabaho, ag-eskwela kamatan. Kumusta ti panagadal mo, Ivy? Mayat mat, friend. Iso na lang takas la maikawaak. Maikawaak nga giskwela manan. Kunak no siyak ti kabakitan kada kami nga agkakaadalan. Yam saan mo't kayam. At dapay bakbakit ngam siyak. Kasta aya, awan mat ngamin binakitan kanlin na kayan iti eskwela, friend. Basta interesado ka lakit di nga agadan, makaturpos kan tulat na. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Agkita tayong ton madismiss ka iti trabaho. Mabalin? Ha? Sige. Agyaman na ka. Sige. Awagan kan tumanon ninton madamdama. Bye. Bye. Oh, kastoy gayam tirik na ti maadan iti nobyo. Naragsak nga addalaok na apanagdanag. Naragsak. Takas kini Janos tinagbalin anobyo. Ay, madanag anak mat. Tamang ano. Nulukwan nakto lang. Ay, nagtagal. Kan padak a professional ni Janos. Saan amaliklikan nga ado dagiti Agusto kan kuana. Sapay la kumata di nakto alilawan tinobyo. Siyak to kumalaang ti ayatan na. Aginggat ingana. No kasta. Saan pa nga mo di gayem mo? Ti maipapan ka data? Saan pa'y? Tama ba inak amang ipod no? Abay nga eh. Sa anak kasagana, Janos. O ba inak? Iba inak? Kasta ka di, Virgie? Ni, saan? Adda ngamin saritaan mi. Asakam to lang makinobyo no agpada kami nga da trabaho na. Anya? Virgie, nagpintas ka talaga. Kaya amo ka na singpit ka. Agyaman na. Uray si ka. Amok anasingpet ka, Janos. Dakkel ti panagtalagkoken ka. Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Kandinak to isukat iti sabali. Promise. Si kanto lang ti ayatak. Aginggat tong palbiag ko. Ang mga no makakita kanto iti napimpintas ng siya. Kat panawan nakton. Saan to ang mapasamak ti kasta? Jack maaramid day ta. Agbayad kan iti tuition fee, IB. Aha. Oh, at iti pagbayad mo. No kasta, nagsweldo kan, friend. Uwin, iso nga agbayad kan iti tuition mo. Agyamanak. Ngam, sobra da ito'y Alam, idulin mo. Tanaimbag lang adda ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Ay, agyamanak, Virgie. No idilig mo itititid ko kan ka iti nga allowance mo. Adayo adak-dakkel tititid mo ita kanya. Siyempre, dakdakkel ti sweldok ita. Ngam ti sweldom idi ka sales lady. Agyamanak, friend, Talaga naayat ti apo ka data.
Tauray kas dila ang titrabaho kidi, na isakripisyo matlat na ti panagadal mo. Iso nakagradwar ka iti kolehiyo. Wen tanalaing kamot ngamin nga agdiskarte ini. Agasom da ita. Dandan ni sursurom amin iding am-amom. Tapno isponsoran dala ang ti panagadal ko. Wana, dakkel atulong dagi jay, friend. Wen, kat da ita ti pagbilibak unay kan ka, friend. Nalaing ka nga agdiskarte. Sikat tinang ipamuspusan iti amin. Iso nga ita, subadakmet nga rod dagiti ado a sakripisyom. Tapno makalpas ka lang iti panagadal mo. Thank you latan friend. Kasar nga ro din na pare. Anyat kukum ngay. Mapmapanan kitawan. Adayo pa'y amang pasamak ti kasta, pare. Anya? Ni, apay ngay. Nobya mo hindi nabayagan nga inararam mo. Saan? Uwan, pare. Ang awan pa'y ti saritaan mi akasta. Mabayag pa ang mapasamak na ita, pare Jane. Madlaw ang majing nobyam, pare Janos. Naminsan la nakita. Ngam nadlaw ko ang natal na babae. Nasingpot siguro da niya. Uwan, pare. Talaga nasingpot ni Virgie. Na babae. Kwarta man, bakit? Pangarabatam iti kwarta kato. Ay, bakit mo? Damag na pailang. At katanga ka. Arak manan. Saan? Sigamit. Kita nakainom akon. Pangaramatam nga rod iti kwarta. Basta. Dahil 5 gasot. Awan, nagbayad ak ngamin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto'y balay. Aniya. Naipos manan. Apoy, naipusin tayo abang. Manumatlat maalalak nga abang dito'y balay ngay. Kat duamat la a kwarto ti papaabangan ta dito'y balay. Mas dawak ngamin kan ka. At damat permit nga agpapabang. Gam di mo pala ipangato ti abang. Dagi niya. Dua pa baya border ta iti may sa kwarto. Kaasi da nga rod. Ang mumat nga ulilan ademang dagi jay nga agayam. Kahit, may salamat na dyan, may sa. Ni Burje. Dakilan ti sweldo na. Regular pa yan, iti pag-isursuruan na. Sana yan? Ngam iso ti mang papaadal ijay gayam na. Simublat mat nga agiskwela ni Ivy. Agiskwela pa ilang amin ko. Bakbakitanan. Apay aya apakibiyangam ida kato. Kasama diyang pakibiyangan. Kung nagbasit mo labang na dito'y balay. Awa na! Malugi ta. Ipangatong ti abang ta. Awan da ita asi-asi. Isudakit di at imasyan kada ta. Tagpado ta ang awan trabaho na. Kato. Amom, friend. Nakaragragsakak na si Katikaduhak. Mapukaw ko amin nun basta saan na si ka, friend. Uray siyak, Ivy. Patpat gan ka unay agayam. Kaslakap sa atin ti pangibilbilangakan ka. Kasta akmet, friend. Adun dagiti nagdaldalanan ta. Doan niya ti masapul ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay ko mataging gatong palbiag ta ti kasto pa nagtintinulong ta, friend. Wen, Ivy. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko iti apo. Ivy. Adda ipudnokan ka. Ha? Anya day ta, friend? Friend. Sorry. Ngamyak kaya tagilimad kan ka. Iso nga ibaga kon tag paiso. Kat sapay ko mata maawatan nak iti daytoy. Sorry. Ngam inaklon kon tinabayagan nga agdatdaton kanyak, Ivy. Ha? Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asata lang makinobyo no agpadatan nga adda trabaho na. Diyak na kauray. Ivy, kagura na ka di.
sorry ha. Apay kumakagura ka. Agpaiso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaguraan ka, katawan mo't dakas nga aramidam. Nahustuan ka ni iti edad. Saan kan nga ubing tapno parita kit din ang makirelasyon. Ngam adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na anang dadaol iti dayta atulagan ta. Ay, okay lang dayta, friend. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Isa ang maawatak dayta. Basta na niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Iso na lang ta. Ay, may ikaw akon a friend. Adda nobyom. Ang mga no napatpatugton dyan nobyom ngam siya kagayam mo. Dayta ti saan to ang mapasamak, friend. Mapukaw kunti amin. Basta saan asi kaagayim ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka mat, friend. O ato yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, Nana Flavia. Agyaman na, Virgie. Ne, sobra matay toy. Una na, nayuna kong ti abang mi, taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo, Nana. Sa anak mat ngagpanpanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti mang mangagyukin ni tatayo akato. Di yu ikaskaso balasang ko. Amuyo matan ti ugali na. Sumanao no kasjay ang makainom. Paspasensyaan nyo lakuman. Pudno mat nga mi, Nana. Nagbasi ti singsingirin nyo nga abang mi. Kinapudno na, mababain kami ti gayam ko. Ngamin, adun ti na itultulong nyo kada kami. Ken, uray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agim-imon kada kami. Taapay ka no anagdakkel ti singsingirin nyo nga abang da. Idin to tada kami kat basit laang. Ay na, talaga mat adakdakkel ti abang da. Tanalawlaw nga amang ti kwarto nga ab-abangan da. Idulin mo kitin, balasang ko. Alain yun, Nana. Basit matlatin na yun ko. Kwartayo mat. Ha? Sigurado ka? Wan, Nana. Ala ka, tagyamanak nga rod. Naimbag mat, tana regular kagaya man iti pagadala na pangisursuruang balasang ko. Wan, Nana. Ngunay dayta na panagpagwapong pare. Itay ka pa'y laas sumanagaysay. Ha? Amom, makadlawakan ka. Kanya manin. Sika talaga. Manipod ang denobyam. Kanayon ng tipagwapom. Uy, inspirado ka niya. Nagtal na ka man. Rugyan nak manin ha. Intaman langan. Bisin mo la dayta. Us! Mapantang arudan. Anyamat din na ngayatam itinobyom, friend. Umuna, nasingpat kan na anos. May katwa, man nakaawat. Kan may katlo, syempre, pogi. Talaga lang, ha? Nabayag ka din na nakadkadwa mo ano nakuyukuyog mo dahil siya lalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingatan nga agar-aram kanya. Katno apay anak ko nakaman nakaawat, naanas anaguray. Sigurado ka anasingpat dahil siya'y? Amangan mo't no italaang. Tado ti kakasta lalaki itan, friend. Ti amom nasingpat. Ngam singpat kita blagayam. Ngam inton na aladan ti kay kayat da. Amangan no agbaliw dan. Saan mat siguro, friend? Madlaw mat anasingpat ni Janus. Kat inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan uray no ibaga na dayta, manjak pa'y mat Ha? Sa anak pa'y anak kasagana, friend. Pare, na-research kon iti FB tinubyam. Talaga kayang anapintas ka. Oh, Kat. Nag-friend request ka kuman ha. Mabayinak sa? Pagbainam ko ma. Kit agbalinton ako marim da jay. Nya,
Siyempre, kumpare ta. Pare, tinawag ta. Iso ang mare. Walang tumutin ni tinobya ka. Ah? Ayaw na niya. Janos, awan ka di ti kabsat na balasang. Sika talaga. Igaraw mo man ang tikinasutil mo. Ang mga nuad da kaingas na kabsat no. Awan, agmay-may sa lang ni Virgie. Jay kayim na. Agam jak pa nakit kita ti kanayon ng istoryahan kanya kagayim na. Gayom. May mayat no kabsat na. Kasigurado anapintas mat lang. Awan nga rod kabsat na. Ngayam bayan. Tajay to gayim na tiyak mamukan ka. Napintas nga tamat akas kan ko ano. Jak mo ha. Ang mamuam to pare. Jak pa yung amin nakit kita iti personal. Papanantahan? Agpasya tayo di balay. Anya? Ala, saan? Sa anak pa'y aredihan. Di kagdanag. Awan da iti dadakkel ko ita iji balay. Nagbakasyon da iji probinsya. Ha? Ipasyar ka iji balay. Tapno makitam ti balay mi. Sika, kaputad dalugan nun. Tila pangip-ipanam kanya ako na. Kaya't ka lang nga ipasyar iji balay. Mabiit talang. Dito iti balay mi, Virgie. Dito'y gayam. Naimbag kayo pa'y tadabalayo. Ngamda kami nga'y agab-abang kami lang. Basit lang ti balay mi. Sana balin tinapatag at dapag na edan nyo. Asaan kayo nga agab-abang? Uwan matkit niya. Nanginangag pa iso ti abang itan dito syudad. Ado nga minan dagiti umagnad ditoy. Nang runa, dagiti estudyante. Coffee? Tea? Or juice? Anyat kahit mo? Orean niya. Sa anak napili iti mainom. Arak? Kayat mo? Anya? Sika Sa anak nga gininom iti arak kanya. Joke lang. Agam no kayat mo? Adam mo tariduhain. Saan? Okay nga rod. Mabit lang Tagtimplak iti inuman ta juice. Agawid ako nan. Madamdaman ton, han. Itulod ka ton. I love you, Virgie. Janos, inarakop nakmat. I love you. Sorry. Gamdya akong magawitan diriknak. Janos. Bueno, gagayam, denggan iti sumarunong upload ti may kadwa paset, wano part 2 ti pakasaritaan, pauluan, dagiti ulila, nga agayam. Dito'y darama tayo, biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless iti tunggal maisa.